अब हामी कुराकानी गरौँ ल। नमस्ते। हेलो नमस्ते, म रविका लिम्बू फेरि उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट हार्दिक स्वागत। हेलो, व्हाट्स योर नेम? मेरो नाम गायल हो। ग्यालो। गायल। कुन देशबाट आउनुभयो? मेरो देश फ्रान्स हो। फ्रान्स हो। तपाईँको नाम? मेरो नाम आना माई र मेरो देश नेदरल्यान्ड्स हो। नेदरल्यान्ड्स हो। तर मेरो देश पनि नेपाल हो। नेपाल। In my heart. नेपाल माया लाग्छ? धेरै धेरै मनपर्छ। लाग्छ। धेरै मनपर्छ। धेरै मनपर्छ। नेपालमा आउनु भएको कति भयो नि? नेपालमा कति वर्ष भयो नेपाल आउनु भएको? 2 वर्ष। 2 वर्ष। 2 वर्ष। तपाईँ? र म 1 वर्ष, एक्ज्याक्टली 1 वर्ष। 1 वर्ष। यहाँ के गर्नुहुन्छ नेपालमा? म एनजिओ अर्ग्यानिक फार्मिङ काम गर्छु। अर्ग्यानिक फार्मिङ काभ्रेमा, सिन्धुपाल्चोकमा र रामेछापमा। के काम? एनजिओ अर्ग्यानिक कृषि, अर्ग्यानिक फार्मिङ। धेरै मिठो तरकारी। तरकारी। मिठो तरकारी। Organic मिठो तरकारी. Good for health, good for stomach, good for heart. गर्नुहुन्छ। अनि काठमाडौँदेखि यहाँ तेह्रथुमको बसन्तपुरमा आएको कति दिन भयो? 2 दिन। हामी Makalu route hiking आउनुभएको र हामी like think लालीगुरा हेर्न तर लालीगुरा छैन। अलि 10 कुरा। तर बसन्तपुर धेरै राम्रो छ। धेरै राम्रो र बसन्तपुर मान्छे धेरै राम्रो छ। यहाँको मान्छे very good. And homestay, your homestay is मेरो homestay house the best. The best cha. Yeah. Fire, tumba कस्तो लाग्यो? Watmasadeko. Mito भयो। Real experience. Basantapur experience. बसन्तपुर। Yeah. अनि यहाँ बसन्तपुरमा चाहिँ चिसो कस्तो छ? चिसो कस्तो छ? अलि मकालु धेरै चिसो। काठमाडौँ चिसो छैन। धेरै तातो गर्मी। But बसन्तपुर राम्रो छ। अलि pani purio. हामी what is it called again? Tinjore. हामी Tinjore जान्छौँ। अघि जानु भयो। अहिले तर with धेरै pani purio. हामी were like कस्तो जाडो भयो। के गर्ने? It's okay. We just run faster. And now fire. Sango Tungba. Dry clothes. Sango राम्रो साथी. चिसो छैन। अहिले चाहिँ ठिक छ। जाडो छैन। अब कहिले जाने काठमाडौँ? रिटर्न ब्याक? भोलि जाने? भोलि बसमा? नाइट बस, राति बस। Night bus. Yeah, authentic experience. Night bus. Night bus. With stops in Atarai and Samosa and Chia stop and more sleep the whole time like this. Night bus. Night bus. Marco, sleep a little bit less. It's like me like this the whole time. Night bus ma. पुरै जाममा। तपाईहरु साथी मिल्ने साथी, राम्रो साथी। तपाईहरु नेपालमै बस्नुहुन्छ कि फेरि विदेशमै फर्किनुहुन्छ आफ्नो देशमा? No, never. Stay in नेपालमा बस्न सकिँदैन? बस्छु। बस्नुहुन्छ। कति वर्षको प्रोजेक्ट हो?
Oh, Farming 3 project. वर्ष 3 वर्ष Yeah, मेरो like- project. 2 वर्ष भइसक्यो 2 वर्ष अर्को 1 वर्ष and let's see. and then finished. Yeah, I don't know, maybe stay in Nepal. Beautiful, nice. No, म नेपाल दुई वर्ष. Nepal मन पर्छ. Yeah, too much to explore. Too many people to meet. Yeah. अनि बसन्तपुर सबै डुल्नु भयो सबै डुल्दा whether we saw everything? बसन्तपुर as a whole seen see Yeah, अहिले Cholung Park. Cholung Park Cholung Park and Limbu Park. Limbu Park. Oh yeah, Limbu Park, exactly. Yes, Limbu Park. yes. Yeah, there, Ramro. Wow. And tada, we were looking for Kana and we said, okay, Mito Kana Kahacha, and all the Manche were like, Yak Hotel. And we said, no, we want to go to Kana, homestay. no. We want to go to homestay. Homestay Yeah. today Homestay Kana today. टेस्ट गर्ने Dongba taste Gane Mito. खाना पनि टेस्ट गर्ने Yak Hotel, no. No, It's Kana. like busy, like a chain, too many Manche. too Yeah, many people Too many people. This morning we were told, go to your room, too many Manche. No time. No. आज यहाँ now Aja. आज like, यहाँ खाने oh, होमस्टेमा Roti pancha. no No, just that. Please go. So we are here. यहाँ भात खाने Yeah. ढेडु त भोलि पाउँछ Redo अगाडि Boli, भनेको भए ढेडु पनि पाउँथ्यो Yeah. Boli, so Boli Hamro bus is Two 1 o'clock, one 1 o'clock. 1:30 We can come here before for Dido, before bus? No, it's too early. morning time मा Morning 10 o'clock मा खाना ढेडु Oh, 10 hey, Dido before bus time? भरै Why not? मसल्ला गर्छु Why not? Masala garchu. Dere masala. No. Discussing my family and yeah. then ढेडु That possible and impossible okay. Yeah. But Dedu is like traditional food here. You eat a lot or not? What Dedu? is tapaiko traditional kana keo? ढेडु याङबेन Yangbeng keo. याङबेन ज्याउ लिम्बू Limbu. लिम्बू खाना Limbu kana keo. याङबेन Yangben. And Yangben. Yangben is सिस्नु Sisnu. Yangben, Sisnu, Yeah. सेमकी किनिमा Kinima. Oh, sounds good. Today we saw, what was the name of this? I call you तुम्बा कस्तो लाग्यो मलाई तुम्बा मन पर्छ मन- धेरै मन पर्छ मन पर्छ अनि- राम्रो विन्टरमा जाडो तर यहाँ जाडो चारो जाडो तुम्बा मन पर्छ मन पर्छ अनि तपाईँ कति वर्ष पुग्नु भयो How old? Are you? 33 33 33 ए 33 33 It's a good number, no? Oh, Yeah, Tintin. 33 old 33 old. 33 नेपाली ल्याङ्ग्वेज Yeah, 33 you old. you So, Arko week? 1 week? हप्ता Ma hapta week? हप्ता Ek One week hapta after. ma 30. 30 30. 30 birthday Oh, happy birthday to you. Happy birthday to. And Tapai? Kati basa? म 33 Oh. 33 Oh. Same. And kun month, like message. Like if you message for Miro Desh or Miro country, Miro people. Yeah. What is your like message to my country? Advice, like wisdom, Saraswati, like wisdom, like knowledge for my country. What would you say? देश राम्रो छ Mm. तपाईहरु घुम्न आउनुहोस् Mhm. यहाँ चाहिँ विभिन्न कल्चरहरू छ Yeah. धेरै अनि धेरै घुम्ने ठाउँ एरियाहरू छ अनि रोडोडेन्ड्रनको चाहिँ राजधानी Yeah. कमिङ स्नो Yeah. Ramro. आउँछ बसन्तपुरमा आउनुहोस् तपाईहरु पनि पश्चिममा मात्रै नजानुहोस् यता पनि आउनुहोस् त्यता
धेरैले देखिसक्यो अब यतातिर पनि आउनुहोस् Yeah. यतातिर Yeah. कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प Mm. बसन्तपुर 1 क्याम्प तिनजुरे 2 अनि चौकी 3 गुफा 4 त्यहाँ हुँदै हुँदै कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प हाइकिङ But we go back to Kathmandu and tell our sati to come to Basantapur. Yeah, come here. It's so nice and stay here. Stay. My Right? homestay. Yeah, Yeah. the Paiko Gar stay Homestay मा homestay. आउनुहोस् वेलकम छ ल So- And also Aunus in Kathmanduma. म आउँछु Yeah, त Duita homestay for you in Kathmanduma for your Paiko Pariwar. Okay. Miro home, Wahako home, मा छ बस्ने Bosne. बस्ने Aunus. ओके थ्याङ्क यू Thank you. नम्बर सेभ गर्छु म ओके Mm. यो नम्बर सेभ माई Okay. फोन Yeah. Good. Yeah. and then you come here I'm come Yeah. here Then you come Basma. बसमा no